Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Emilia, bakit? Di nagtalikodan Ay sus, rabiin pulto. No saan ka makaturog, ang pakaturog ka. Alamat din Arakoban na kun Ay unay kan, laklakayan ka lang arudan. Dinak man bisitin ka ni, makaturturog akong nagpudo. Makisarsarita ka lang arudin itinasayat, bakit? Ay na, nabanugak ngarod anapan nakisag ka. Kalpasan na, ring-ringen na kung arakupan ka, nagpudo. Tsak karod makaturog. Sardangan tanda gitabanan. Alamat din bakit? Kaslaim bagamot na sa anak ko nga agangas no kasta. Ay sus, tabaribar samot at talaga ti utak mo. Mapanak man la ijay salasan, tayjayak amaturog. Umaya ko madita balayo, tatang. Yung kasla da papanan nyo. Tapay nga umay ka. Umay ka man ang dumawat iti sidaan. Saan, tatang? Apay ang madimot ito no ti sao yun. Pumanawak man langit. Mga nuan niya pa iti may bagak. Unay kat ni tatang Kaslamat babae nga aginaw. Ne, si Kama Rundo. Nasabat mo ka din ni tatang mo, itiyo umay mo dito'y balay. Kapampanaw naman, nanang. Kan, apay akaslag mo moryot. Diyak mo bayamon di amam. Ay si Kaman laangan ti agbunag kadagiti ibilag ko nga irek, tang maipakuno ko ma. Ala nanang, ay talaga yan. Makapasuron at talaga di amam. Ibabaon ko itay. Pimanaw magayam. Ay, paripol daw. Itamang paingag painom ka. Wan, parilito. Aginom taman nita. Ay, andan sa akin ng tag-itigrasyan. Sa nagrasya, pare. Yamkid di. Kinaimot. Ay, agure ka. Lawlawagan man. Dahil man ako marim. Nagimot. Ay, nagimot? Ay, unay ka butayin. Apay katawa anak ngay. Kasano ka kasla ka ubing. Agpasugnod ka ladagaws. Nalapit na bambandog ni Maray. Iso ka awan itimod ako nada. Kasta nga ta. Nay, sumugad batay. Ay, itay kapay abirbirukan, Puldo. Adda ka mo lagayam dito'y balay da parilito. Ay, kwa Maray. May salay nga buti t-shirt me. Sige, Emilia. Agawit tang arudan. Well, agawit tan. Nakaumay kamot kasinsin. Umay kuman isubli da ito'y tupperware kasinsin. Nasaya at man kasinsin. Agtugaw ka pa tamapanak mangala iti merinda unta. Ay na, kalkalpas ko kasinsin. At dala umay ko damagan. Kwa kasinsin. Para laang ka datatay tuyhan. Anya da ita, Emilia? Kasla seryoso? Kuha, insan. Adda ka di pa'y labing-labing yung itirabi ikin nila kay mo. Apay nadamag mo na ita kasinsin. Ay, parikot ko ngamin nila kay ko. Kasla saan ang nagbaliw, idinto talalakayanan. Apay ada kayo ti aglablaba, Lolo. Ayan ni Lola. Ay, saklatan na po. Awan mutan ti ubrak iti talon. Kasta ka di, Lolo. Himala. Anya himala? Kat ultimo obra dito'y balay. Kat aramidin yung matan, Lolo. Diyak ngamin kaya't amabanugunay ni Lola. Sana all, Lolo. Kagaya mo. Ay, di nakatawaan aapaw. Ay, mapankakit din. Ang mga numaladaw kan. Ne, apay ta naglaba ka mutan, Puldo. Diyak kaya't amarigatan ka, bakit? Diyak kaya't amabanug ka. Nakapangan iti uong ni Lolo. Iso ang nagbaliw ti lubong na. Ay, si ka talagang uping.
Naangaw ka king nilulom. Ay, tatang. Kanya tilot-luto yaw. Nagbanglumo dahi tan. Bulalo, Rondo. Ay na. Kaya't kumantiag si day tinaimas ka na sustansya. Ay na. Ay, dituyak nga ro din ang mga tatang. Una, mangantayo amin dito'y balay. Dandanin maluto day taoy. Ay nga maaguray kayo. Kasla mahilig kay matan iti na iimas asidan. Nabuyak amin iti cellphone ko kay. Dagito'y kano ti makapapig sa amakan. Anya? Wenron daw. Kaya't ko apumigsak pay. Jak kaya't akas iti daduma senior citizen dita nga agkukutail ka nagkakapsot da. Ay, wala tatang. Masayasayat no napiksa kay lata. Una. Bakit? Naluto na ito yan. Mala, ingkag tugawin, ta siya akong tiagidasar. Nakaumay ka mo't kasinsin. Ay, kaya't kuman tumayag palamiis dito'y ayan nyo kasinsin. Nagdaga ang amin ti panawon ita. Un nga rod, di mo't pulos agdudon. Nalapos ti pudot ita akalkaw. Un nga rod kasinsin. Imbag dito'y compound yun, taado ti kayo ti mangga kaskada akasya. Imula amin nila kay dagita ide. Ita, kat pakairanudan damatan. Kasta kumamot ni Puldo. Angam sabali mo't ti paglaingan na. Si kakit di mo't kasinsin. Ay, kasta kumamot ni Puldo. Nakalaba ako, bakit? Ay, kat nasaya at si kamot ti nagdisnudo ang naglaba. Gaputadyak kaya tamabanog ka. Maturog takit din ta ni Rabiin. Bakit? Saan tapay maturog? Arakupan ka pa. Di nakarakupon Puldo. Nakapudpudo. Di ka agiwalin Inaramid ko amin at trabahuam ko ngam nagpaidam ka. Basta nagpudot, di nakarakupan. Lolo? Apay nga sa asaan nyo day tabunong nyo? Di nakasarsarita. Napudot sa mo ti ulo yung Anda ka di kagura yung? Wano, anda ka pa yung? Panawan nakpailaan, Ruth. Bisyak ang mga asa na ito'y buneng ko. Ay, sanda kumamot na iraman iti ungot yung lolo. No, sino man ti kagura yung? Ay, panawan ka man laangan nga uping. Taamangan no. Ay, Lola, naimbagtagda kayo. Apo. Kapampanaw ni Lolo. Kasta unay ti ungot na. Anya? Sapay igam na ti atidog abunang na. Kan, makakaunggan. Di namot iba ka. No asino ti kapa na. Wano kagura na. Ay, saan mo nga ikaskaso ni Lulom, Apo? Gagangay ti lumakayon. At takabkabaw na. Apay kasinsin, nakaumay ka mo dito'y balay. Panagluluton iti pangal daw. Ikuha nga main. Nasabat ko itay ni Manong Puldo. Agugungat-mat. Anya? Wan kasinsin. Pinagtimkak itay nasabat ko. Ngam di pa'y simong bat. Ay nakasinsin, paspasin siya amon. Kimaro maneng. Sakit igam na, tiboneng na. Nalapit anapan ijay balay, da parilito nga aginom. Apay, kasinsin. Ada ka di kaapa ni Manong Puldo. Wanaw, nagapa kayo. Awan kaapa na, kasinsin. Amumet ti lumakayon. Nalaka nga agpasugnog. Sumro ti kabaw na. Kasta aya. Hello, Puldo. Sa dino ti ayan mau? Apay, paidam mapakay. Agawid kan. Sana ka agawid. Naglamas ang iti arak. Arak? Kano nakapudpudaw? Ha? Di oray man. Total, di nakmatlangay ayatan. Ay unay kan. Kas kalaubing agpampanunaw. Agawid ka kiday.
Ay, unay mo day tangag tuktuktukan. Mabit lang! Ay, nasaya tanadanon ka, Maray. Ay, Paray, kaslakam kamatin nakatilima a demonyo. ay, kwa Maray, ni Paripol daw. Ha? Apay nilakay ko. Anya tinapasama kan ko, ana. Intaray ti ambulansya di ospital. Anya, taapay. Nakita ni Billy at Anaw nga awan po na ije kubaw, ije talon. Ha? Anya tinapasama kin ni Puldo. Ay, jaga mau. Ala, ingka kitain ije ospital. Nanang, kumusta ni Tatang? Nasaya at si maruno ka mutlaada ako sa nako. Anya nga minti napasama kaya? Simro ti high blood na. Ah. Kasano, napan na ginom ijay taltalon ng agmay-may sa sakit sobra ti pudot na. Tunay kat ni Tatangan. Kasla ubing agpampanunot day tamam. Anya nga iti ko na ti doktor, Nanang. Naimbag ka no ata na itaray ad agos dito'y ospital. Tano saan, ang mga no agbalin a paralisado ti bagina. Uno dakdakes pa'y kat ipataynan. Anya? Kumusta ni Manong Puldo, insan? Nasaya atin insan. Kuna ti doktor, mabalin kami nga agawi din inton bigat. Ay, iyaman pa yapo. Imayak adagos idinaambak tinapasama. Agyaman nak iti isa sa rungkar mo, insan. Awanan yaman na. Naimbag man, tanalasatan ni Manong ti panaka-stroke. Wan, saan mo't anang ato unay ti dara na idi maatake? Nalaos lang amin ti pudot ti panawan. Kun nalaos ti bartek na. Apay, adda ka di parikot ni Manong Puldo. Tapay ang nagbartek. Ay na, insan. Amumot ti lumakayon. Tay ko na ngaruden. Nalaka agumurgura. Taaddan sa kabkabaw nan. Apay ngamin nga intaray dakpay lang dito ospital. Di ka kumamatag sa iti kasta. Siguro, naragsak ka no natayak. Si Kamat, apay kumangay ang naragsak. Una, tawanan ti mangreng-rengken ka. Di ka kumaag sa iti kasta. Takas taunay ti danag ko, idi na ospital ka. Oho. At day takamanen, saan tan nga ubing lakay. Ubing pa'y tiriknak. Yung paidam ka. Nalabit. Isuksukat na kaon. Na, unay kalaki din ay alakay. Amumot ajak maaramid dayta. Gaputa si kalaang ti ay ayat. Kasta ka day. Sige. Saan ka nga ruden na napaidam ah? Wen lakay. Basta saan kan nga agin inom iti ara ka, agpapigsa ka kigday. Tapno makaruwar kan dito ospital. Agtungtong palaklatan iti kayat ni Puldo, tadyak kayat nga ulitin naman ti inaramid na Mr. Lonely. Anya ka diti rumbang nga aramidak, ta saan kami mat nga agpada itirik na. Tuy pagayam mo, Emilia. Emilia pagayam ko, agyaman nakiting ka panangibinglay iti kapadasam. Ti maibagak, kat kumonsulta ka, kadag iti eksperto, iti dayta abanag. Ta isuda ti makaibaga, iti rumbang nga aramidem. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Emilia, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga udet. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana.
Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga, nuan niya ti pagtungpalan, wanuan niya ti gas at ti may sa atao. Ngem adda kada tayo ang mga ramid, itinasaya at agasat tayo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Odette. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano nakadya sumbatan, Odette? Nabayagan ngagdat-dato nakan ka, nga maging gayta, di nakmatlangan sumbatan. Istrikto nga minda tatang kananang. Di da kayat amaki boyfriend nak. Aging ga asanak ang makapagturpos. Ilimod ta mati relasyon ta? Kasano numaamuan da? Saan da maamuan? Nawan lakit di agi pulong. Hi, Jerome! Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo iti kasinsin ko? Ha? Sige Oh, kasla nasakit mo tinakam ni Odette ang makitugawa. Ha? Apay ko mga agsakit tinakam ko. Hindi agtugaw kalata. Thank you. Jerome, mabalin ka diti agkid daw iti pabor? Ha? Anya pabor? Mabalin ka diti agpakuyog kan kainton madamdaman? Ay, sorry Ngam nagtulag kami kini Odette. Mapan kami di library inton madamdama. Ay, sayang. O sige, iti sabali lang aruden ti pagpakuyugan. Jerome, apay anang kulbot ka ni Leslie? Saan tamad nagtulag ang mapan iti library Gaputa dya kayat ako yugan. Si kalayang ti kayat ko akadwa. Kay kayat ko layangan nga itulog ka ijay dagos mo. Ngam ti kuyugak ni Leslie. Kabaulak mo ti agawid ng agmaymaysa? Basta, dya kayat ako yugan ni insan mo. Tikit di bagbagakan ka. Kaano ka di asong batan nak? Sige man laangan. Ilimot ta kumapay Ngamin, amangan no agungot dananang ko. O sige, no isuti ko nam. Ilimot ta pa'y lang ti relasyon ta. Katagyaman hak, ta sinong batan nakmutlangan. Adaman damagak, Odette. Anya day ta? Agar-aram kadikan ka ni Jerome. Ha? Apay damdamagam. Madlaw ko nga min, anadagkat kayo iti tunggal maysa. Well, agar-aram kanya. Ngam saan pa'y akayat datatang ka na ng amaki boyfriend? Nukas na. Awan nga rod ti planom amang sumbat kan ko, ana? Kaslakastan. Ngam adakan ko, ana. No makauray, aging ga makaturpusa. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Nasayaat mo at nanang. Igawad ko ti agadal. Tapninton makaadalak. Siyak tumatan ti makaamong agtrabaho para iti panagbiag tayo. Makalpas ka lakit da iti panagadal mo, naragsak kami nanakaw. Iso ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Saan ka pa'y amaki boyfriend? Agadal ka pa'y nga umuna. Wan, tatang. Kumusta mo ti kasinsin mo ngay? Kanayon kayo kadi nga agkita. Wan, nanang. Kanayon kami nga agkita. Kan, nagidan kami pa'y anagawid. Adda nga rod pagsayaatan na. Tagpada nga universidad ti pagadadalan yaw. Tala, agtinulong kayaw, no adda pakarigatan yaw. Kumusta ti managawid mo? Kumusta datatang kananang mo? Okay dalaan, mat. Impalagip damanan, ti saan ko pa'y apan naki-boyfriend. Kasta ka di? Hindi ka madanagan. Tawan mo ti madingar aramidan ta? Amuta mo ti limitasyon ta? Di ka madanagan. Irespeto ka. Agyaman na, Jerome. Hi, Jerome. Hi, Odette. Uy, si Kamat Gayam. Ang tugaw ka. Thank you. Amom ka di, Odette. Kinasarita dakdatatang kananang mo. Kunada, abantayan ka. Bawal ka no amaki boyfriend ka. Bawal amaki sinangit ka iti lalaki. Apay, amuda ka di ti kinasingad yu iti tunggal maysa. Panghasim. Di mo ko maibagbaga katakwada. Amom ba't hindi kina-istrikto da? Depende.
Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Masapol nga adaywan ni Odette. Tapno saan kayo nga ipulong? Apay ka di akasta ka. Kayat mo nga isagmak ti kasinsin mo? Oray si kamat Saan lamay may sa lalaki ti kasiningid mo? At least kanya. Saan abawal ang makisiningid? Anya? Ay na, nagalas talaga ti ugali dahi ta akasinsin mo. Iparit na nga kuyog kayo ka ni Jerome. Ang isumat ti asidag ka ni Jerome. Madlaw nga agpapapansin ang mga no-crush na ni Jerome. Kasta nga ta? Mabuti nga makita na nga kuyog kami ka ni Jerome. Agipulong lakit di. Hay, ang pangkit di daya babae. No sika, bawal. No iso, saan? Kitaam ngamin kaslapakpakitaan na kan. Arig na, ideket nanti bagina ka ni Jerome. Bay amlatan, saan mo idan apampansinan? Ay, amangan numadlaw da ka. Anak kitaam ala, dayjay timakder ni Jerome, kat pinarawan na. Intamatan, kat ni, umadanin ti oras ti sumaron no a subjecta. Agpaiso nga ta nga gusto ni Leslie ka ni Jerome. Apay nga ta nga agpaiso. Akas di ti kinaasidag na kan ni Jerome. Odette, mabit lang. Oh, apay asinurot nak. Ang mga numakita na kanya Leslie. Saan? Nakita ka rin marda ita iti gate. Anda ka kuyog na lalaki. Kat, agimon ka? Apay ko mga agimon nak. Apay akas di ti kinadagkat na kan ka. Arig na idagkat ng tibagina kan ka. Si kansamot ti agim-imon. Sana kagim-imon. Agdamdamag aklaang. Tano ison ti kayat mo. O di, iso. Tapno amok mat ati pagluglugara. Sikat ti kaayan-ayat ko. Ngamsaan talang ang mabalin ti agkuyog. Tagi pulong di kasinsin mo. Jakman amo iti day di Leslie. No iso ti umasidag ka dagi ti lalaki. Saan mo mat nga ipulong? Sabali ti ugali day di kasinsin mo. Saan mat ngamin nga istrikto da uncle kan auntie? Adda ngamin iji abro ni uncle. Iso saan na a problema ti panagadal na. Iso siguro, saan da nga is-istriktuan? Aywan gayam. Weekend manin inton bigat. Isong agawid ak. Isong arod ngayon pamuspusak ti panagsarita ta. Tamok nga agawid ka. Duang aldaw manan adi ka makita. Kat kailiw kan tumanan. Naimbagtadakan, kayat daka makasarita itinalapat. May papan itian niya, tatang. Adda na ibaga ni kasinsin mo. Adda ka no kakuykuyog mo alalaki di pagadalan yaw. Ha? Agpudno ka man, Odette. Asino ti lalaki akakuykuyog mo. Adal ka di paitar aramida mo now. Ha? Ang mga nagsikog ka di na oras. Saan kayo ang mandanagan, tatang? Nanang, ikarikada kayo ang makaturposak iti panagadal ko. Awan madingar aramidak. Iso nga agtalag kayo kumakanya. Adaywa mo no asino man day talalaki. No kayat mo tinasaya. Tano di mo maaramed, nasaysaya at asumardeng kan nga agadal. Maminsan pa'y nga agipulong ti kasinsin mo, nga adda ka kuykuyog mo alalaki. Talaga pagsardengan dakan nga agadal. Jerome, nagipulong ni Leslie. Jak amo, no kasanoan na amuan na anak kuyog ta. Inong tandak dananang kantatang. Kat kunada, anasaysaya at laangan no agsardeng ang agadal. No makikuyog ak tumanin kan ka. Talaga problema dahi ta kasinsin mo. Pasensya ka na. No nagpilit ka nang ituludkan ka. Agan nata kon inton maminsan. Pasensya kan, Jerome. Ngam, makiwin naswasakon kan ka. Ha? Kaya't ko nga ipas ng ti panagadal ko. Kantap no awanan ti sabali apang panunutak. Naskan ka di amakiwin naswas ka kanya. Diyak ka bala na mapukaw ka. Pagsaritaan ta kumaday ito na sayaat. Saan ta ang makaliklik iti kasinsin ko? Agipulong laki di dayjay. Tunggal makita na tangag sarita. Iso akas to yun ti aramidan ta. Agwin naswastan.
Sige. Awan maramidak. No day tati kayat mo. Mawatan ka. Ngam agurayak lang tao det. Urain ka. Aging ga makaturpos ta. Agyaman na, tamaawatan nak, Jerome. Sige nga, Rod. Kastapay, i-off ko ti cellphone ko. Ang mga nasumangpot ang dagiti dadakkel ko. Kat makita da nga ada kain inawag ko. Apay amasapol pay lang agipulong ka kadagiti dadakkel ko. No siya, saan ka matapakibibiyangan kadagiti araramidam ah? Ang tungtong palak lang iti naibiling kanya. Ngam apay asika, kat komporme la dita ti lalaki akakuykuyog mo? Apay anas kan nga ipulong nak. Ibagak man langan ti pudno. Nasakit tinakam ko kin ni Jerome. Gaputa ka na yun nak nga isnaban. Kan iparit da angkel kan anti amakirelasyon ka. Kaya't naasawan, bawal kayo amaadaan iti relasyon kin ni Jerome. Kat, kayat mo ada kayo ti maadaan iti relasyon kasta ka di? Agungat ka kadi? Nasakit tinakam ko iti panagipulong mo. Kat ti maibagakan ka. Saan mo nga ipilit ti bagim iti lalaki asaan nakamot nga ay ayatan? Urayam ko ma nga isuda ti agaram kan ka. Ay na girl, amom ka din jay chismis. Anya chismis? Maipapan iti kasinsin mo. Ay na, agdi na mag-amasikog. Agpaiso ka di ta chismis? Ay na, naudikan iti damag ah. Huh? Kati problema na, saan nga aminin ti lalaki ang nakasikugkan kwa na? Eh, kasano pa'y nga rod itan ni Leslie? Guguna na ah. Nagalastumot ngamin ti ugali na. Iso aday ta, nakarma. Amo nga tanda kiti dadakkel na? O di si kamat ti mapan agipulong. Saanan? Diyak kaya ti makibiyang iti day taabanag. Ay, kumusta gayam ni Jerome? Talaga kadi-adi kan makisinsinaraken kwa na? Saanan? Ngam kanayon latamo ti panag-text na kanyak. Ay, amo na nga tan, ti maipapan ka ni Leslie? Diyak amo. Ngam ibagak to da iti adamag kadatatang kananang. Apaman ang makaawi da. Amoyo ka din tinapasama ka ni Leslie, tatang, nanang? Naistorya ti kapsat ko kanyak iti na minsan. Ag problema, gapu iti aramid ti anak na. Mas daawak nga rod. Taimpulong na kada kayo. E dinto ta iso ti makisinsiningad kadagiti lalaki. Nga magpaiso ka di ti impulong na iday. Nga dalalaki akakuykuyog mo. Agpaiso, tatang. Ngam sa anak mo takaskan kwa na. Amok mo ti limitasyon ko. Kan nasingpat mat ni Jerome. Kan agmay-may salaang alalaki amang itultulod kanya. Jerome ka di tinagan ti lalaki adakdakamaten ni Leslie. Wala nang. Kinapudno na. Inamin kanyak ni Leslie akursunada na ni Jerome. Ngam kanayon kanong amin nga isnaban ni Jerome. Isuntiga po na, nagipulong kada kayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Saan mimot ngamin nga amaw akas tagayam ti aramid ti kasinsin mo. Kaya't nakalang mat aprotektaran. Di mi kaya ta maisagmak ka. Pagyamanak day ta kinaingat yu kanya, tatang. Nanang, no saan dak naingatan? Amangan no maipada akmat iti kasinsin ko. Alha, anak ko. An-ano sam ti agadal. Saan mo atultuladen ti kasinsin mo? Ay, kaasi mo, tagiti dadakkel na nga agsalsalukag para iti panagadal na. Ngam sabali mo't gayam tar aramidan na. Ala, saan maggayaman asumsumrik ti kasinsin mo, ah? Uwan nga, Rod. Amangan numabain matlaang. Ay, kasano nga, Rod? Tuloy na ang love life niyo ni Jerome? Nakaikidengak. Apalpasag pa iti panagadal ko, Jay. Kat agyaman nag. Tanaingat kanyak dagiti darakkel ko. Tano saan? Amangan no naipadakmat iti kasinsin ko. Ay, kasanuan na makabirok iti sabali ni Jerome. Ang dalatakan ko na dahita.
Ngam ti makunak. No talaga ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ure anya ti mapaspasamak. Da kaming tulata. Nasayaat ka na danon ka dito balayo insan. Inranak ti imay. Taamok nga da ka ita dito eh. Oh, kumusta kan insan? Nagsardeng kamutan iti panagadal mo. Madlaw mo't gaya mong tasikog mo. Wan insan, nagsardeng at tamabainak. Imayak, takayat ko tagti daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti inaramid ko iti kalabas. Lipato mo day, Chay. Ay, umapapalakan ka insan. Nawaya ka lang tamang ituloy iti panagadal mo. Kit agturpos kanton. Ngam siya, nadadaal anaming pinsan tibiyag ko. Aganakak abalasang. Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Mabalin mo pa'y nga ituloy ti panagadal mo. Apaman ang makapagpasngay ka. Ita, nakaturpusa kon, Mr. Lonely. Kat nawaya kami matan kini Jerome, tatalaga nga inururay nak. Tuy pagayam mo, Odette. Odette, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, sika kuma, tituladen dagiti agtutubo ita. Unain da pa'y kuma, ti panagadal da, sakbay ni ayat. Takaasimet dagiti naganak da amang isaksakad iti panagadal da, no paayen dalaeng ida. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan nga Odette, manipod Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na amiko at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti amok ay ayatan nakmat ti babae nga inayat ko. Ngam nagkamali ak gayam. Addan edad ko. Ngam nagpakaloko ak iti maysa a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Miko. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agsagana ka, Fred. Arkilag manen ti tricycle mo iton bigat. Bisita man ti ayayat ag ababae iti dagos na. Ken syempre, kasapulan na ti allowance para iti panag-eskwela na. Makapaapal kayo mo, tatami ko. Nagpintas ka nagsiksi dya, chiksyo. O siya ngawang kukwarta na ka, Jack, makaarmitikas dya kapintas. Imbag kada kayo, taada amin nga anak yo dya abroad. Di ka ag problema iti kwarta, tapaw itanda kaya ka na yon. Itakla nga nakarik na iti kastoy, Fred. Nagpaydo maaragsak. Panagriknak kat imubingak iti manu atawan. Sipod nakarelasyon ko dahi jay a babae. Nakalala ilo, nakasamsam it nga agayat. Awisan yun dahi babae, tagkalay sa kayo, tata. Ay, narigat no maagaw ti sa balay. Napagsaritaan min dahi taabanag. Apaman na makaturpos, agkasar kaminton. Katawan ti pagdanagak, tadinak to isukat. Ngamin, awanan ti makaaramid kadagiti aramida ken kuana. Ititad ko amin nakasapulan na. Awanan ti sapulan na pa'y kanyak. Gaputa agbibiyag akas laray na. Amo ka din nagiti anak yo, akas jay ti kaubing ti karelasyon yo? Saan ko nga imbagbaga? Tasaan damat ngagdamdamag. Kan saan dakmat siguro alapdan iti pakaragsakak. Gaputag may sagmat na nabati dito Pilipinas. No ngay maamuanda tatakat lapdan na kayo. Apay kumalapdan dak, kat agin inayat kami at kini Joyce.
Balo akmet. Awanin ti asawak. Apay ko maalap dandak ngay. Kasano nga ino isardeng dan ti agpawit kada kayo, tata? Ay, dahi tati saan da nga araramidan. No saan nagapukan niya, saan da nakaadal. Isuan na saya at ikasasaad da amin ita. Gapo iti panagsalukag ko. Honey, naimbag kadakan. Mailiw ako na yan kan ka. Isong arakupan ka man. Ay na, nakairuten ti panangarakop mo kanyak. Nakalala ilo ka talaga. Aywan gayam, itad kon ti allowance mo ita alawas. Atoy. Thank you, honey. Ang mabalin ka di anayon ng daytoy. Adda nga ning babayadan mi di pagadanan. Ariglado, honey. Mano ka di pa iti kurang dayta? Uray 3,000 ko, honey. 3. Atoy. Oh, thank you, honey. Talaga saan ka naimot kanya? Magkan ka. Oh my God, sumratan iti kwarto. Di na kuyuda na kasta. Ay na, talaga nga umubing tirik na ka. No kasta asikati kadwa. Hello, anak. Kumusta kayo, Papa? Okay, aklaeng, anak. An-anadan nyo kumakanayon ta salon adyo, Di yu baybay ang tibagiyo. Ay, nagipaw itak gaya man. Mapanyon tulatan irwar. Ay na, agyaman ako na anak ko. Gumatang kayo ti vitamins yo. Ganda giti nasusustansya at taraon. Iso ti paunag yo. Narigatan nagsakit kayo. Sapay adayo kami matngarod kada kayo. Wen, anak, di dakpakadanagan. Napigsak. Amom ka di, akas lag tawanak iti 40 ita. Ha? Apay matanak ko na yo, akas nagtawan kayo iti 40. Gaputa nagpayduma ti pigsak ita, anak ko. Iso pa nagriknaket. Kasla 40 pa ilaing titawan ko. Ay, kat nagsaya atan kay, naawan ti rigrignaan nyo. Gapo siguro na yung tata kompleto kayo ti vitamins. Ay, sige nga rodan, Papa. At pakada akon. Umawag ak tumanan. Tay kanayon ko nga ibilin, ha? Agan-anat kayo, akanayon. Wen, anak ko. Uray na kayo mat dita. Agan-anat kayo mat akanayon. Bye! Nay, na kayo matata. Mailiw kayo sa manan iti chicks yu, Arkila andak manahin? Ay, saan? Intun Sabado pa iti ipapan ko iti ayan ni Joyce. Ne, papanan yung nga ita nga, tata? Itulod nakman ni Jay Ili. Irwar ko man, taimpaw iti may sakadag iti anak ko. Ay na, imbag kada kayo, tata. Padiyo problema anti kwarta. Maka-chicks kayo pa iti ubing ka na pintas. Tangiwat mo. Ado ti tao ditoy. At makangagkan ka, kababain. Sa nabale, mapantamangan. Ilibre ka man iting inaan na restaurant. Sige, intay nga rodan, tata. Hello, Ivan. Oh, kumusta kayo ditan, Papa? Nasaya at matanak ko. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Nasaya at kami mat kini Rio. Awan nga, Papa. Nagawid kami ti asawak dita Pilipinas. Agbakasyon kami ti makabulan. Kasta ka di, anak. Kaano ngay nga ro ti panagawid yo? Inton katapusan, Papa. Urayin na kami, ha? Sige, anak ko. Pataanak ti isasangpet yo. Sige nga ro din, Papa. Nagpakada akon. Imbagak lang ti may papan iti panagawid mi kini Rio. Sige nga ro, anak. Bye. Papanan nyo manin nga, tata. Mapanak man na naggatang kadag iti masapsapul iti balay. Imawag ti anak ko alalaki. Agawid na iti asawa na itaabulan. Iso nga isaganaak ti isasangpet da. Tata, ada ko mga min kayat kung ibaga kada kayo. Anya day tabaro? Di kayo kung pungtot iti ibagak, Anya nga min day ta. Ibaga mo na. Kwa,
Adain tulod ko idikalman nga estudyante iti pagad-adalan ti Chiksiyo. Ada mo nakita akakuyog na lalaki. Nag-sweet da. Boyfriend naman da jay. Ay, saan ka nga gararamid itisaw? Amang ano nagkamali ka lang. Amang ano saan ani Joyce tinakita mo? Iso di ka agtartarabita ba? No di mo kaya't akagura ka. Ha? Huston, di mo ituloy ti bagam. Itulod na kit di jay ili. Sana kumpurmi apang madakas ti ibagbagam. Ta sana ka mamati. Ay ayatan nak ni Joyce. Naawatam. Honey, adda na kay bagakan niya ka nakita na kakano nga nakakuyog mo alalaki. Kat nag-sweet kayo kano. Agpaiso ka di. Ha? Ay, kwa, honey. Alam sana ka mamati. Amok mo at di mo maitured ti mang loko kanyak. Kaputa amok nga ay ayatin na. Agyaman na, honey. Nasaan mo apat yan dagiti mang padpadakas kanyak. Ang mga no umapaldala ang kanyak, iso apadaksan dakon. Amok akayat na kalanga padaksen. Isungaro da sana ka mamati iti bagbagada. Honey, mabalin amaamuan no asino ti ibagbagam ang nakakita kanya? Ti tricycle driver pagluglugan na kaumay ditoy. Nakita na kakanoy di pagadalan nyo. Ket adda kakuyog mo alalaki. Ang mga no nagkamali nga agpaiso, honey. Ang mga no saan ay siya tinakita na. Siguro. Aywan gayam, honey. Agawid itaabulan ti maysa kadagiti anak ko iti abroad. Saan ko pa yan na ibagbaga kadakwada ti may papan kadata? Kayat mo kadi, tayam amu ka kenkwana? Panag ko na, honey. Saan pa ilang nga ita? Kasigurado asaan dang umanamong iti relasyon ta. Yam amunak tulaangan, intun makalpasa kon iti panagadal ko. Okay. No dahil tati kayat mo, saan ka pa ilang arod ngayam amo iti anak ko? Ay na, agyaman aktan nakasangpet kayo asi kakaradkad, anak ko. Wan pa ba? Ay na, makabannog ti agbiyahe. Wan nga ron. Ay na, makapailiw ti agawid dito yung Pilipinas, honey. Talaga akayat kung tag for good dito eh. Agnegosyo talaangan. Para kanyag, nataltal na tibiyag dito eh. Ala, pagsaritaan tapay anasaya at dayta, honey. Kayat mo asawa na Ivan. Kayat mo maten ti agtali na ed dito yung Pilipinas. No kas pangarigan lang, papa. Diyo ka di kaya? Ne, apay kit din asaan, anak? May mayat, kunayon, papa. Tapno adakad kadwayo dito eh. Saan kayo itong ngagmay-may sa? Uwan, anak ko. Day tapay ti kanayon nga ibaga ti asawak, papa. Iso ti mangayat nga agfurgod kami dito yung Pilipinas. Tapno saan kayo ngagmay-may sa ditoy? Didak pakadanagan. Kabaalak pa iman. Masabo lang makasaritak ni Joyce. Ibagakan ko na ti plano ti anak ko ngagnagdan dito yung Pilipinas. Kan mailiwak matan kan ko na. Iso nga ipamuspusak ti makarwar. At akon dito yung paradaan ti tricycle. Tata, paparan yung ay? Itulod na kay Dagos ni Joyce. Ni, kunak no si Mang Peten ti anak yo, tata? Wen, si Mang Peten. Ngam natural nga iremedyo klatamot ati makarwar. Tapno makitak ni Joyce. Ay, kasta tata. Ay sige, aglugan kayo. Papantayon. Papa, naggapuan nyo ka di? Ijay ili, at dala pinasar ko agayem. Kasta ka di, papa? Agan-anad kayo kumaiti papapanan nyo, ha? Kan, sayaatan nyo ti agpili iti pakigayaman nyo. Kitaan nyo, jay saan na kayo alukwan. Nay, apay akastamot tanti bagbagam. Natural, nasingpet day agayem ko. Nasayat no kasta, papa? Sige, orayin tayo langan ni Ivan itinapanan na. Kalpasan na, ada papanan tayo.
Adda papanan tayo? Basta, surprise, Papa. Unahin tayo latan ni Ivan. Papanan tayo kadingag paiso, anak ko. Basta urayan nyo ang makadanon tayo. Dandani tayo, Papa. Iti matasidag ti pagis iskulaan ni Joyce daytoy. Anya nga tati aramidan mi ditoy. Papa, napauli kayo matan. Anya ka diti pampanunutan nyo? Awan. Mas dawak lang. No, anya ti aramidan tayo ditoy. Ada ita, nakadanon tayo. Ita, urayan tayo laangan asumangpet dagiti agigyan iti dayta abalay. Saan tayo pa'y abumaba dito'y tricycle? Amamoyo, no asino ti agigyan dita? Amamok, Papa. Ngam siyak, dinak amam mo. Kasano na ito? Adayamot kasta. Dagitadan. Sumunga din dagiti urayan tayo. Ni Joyce, siksikaten ti kakuyog na lalaki. Sumrakdan iti dayta abalay. Kaya't nasawan. At sa bali a paggiginan ni Joyce, malaksid iti baybayad akadagos na. Mabit lang ta bumabaak. Saanin, Papa? Mapantayon. Umanay mat nga tantin ay matangan nyo. Tapno mamati kayo, aluklukwan na kayo dayta a babae. Apay nga amuyo ni Joyce. Papa, adulat ti kakabagyan tayo amang isakit kada kayo. Adu ti agipulpulong kada kami, nga adda babae a pagmamauyungan nyo. Ket makitkita da, nga adda sabali a lalaki a kakuykuyog na. Iso da ito'y tiga po na nagawid kami kini Rio. Tapno maimatangan nyo a mismo, nga aramaten na kayo laang dayta a babae, tapno makaadal. Ita, kayat yu kadipay laang dayjay a babae, uray luklukwan na kayo? Maladingi tanak. Kunak no ay ayatan nakday siya babae. Saan matgayam? Tilagayam kwartak ti kasapulan na. Wan, Papa. Isong agbalaw kayo kuman. Saan mi nga iparit nga agayat kayo? No, day tati makaparagsak kada kayo. Ngam kitaan nyo jay babae ang maikari kada kayo. Asaan na kayo aluklukwan? Pakawanindakan na ko. Nagsapulak lang matitipamatag. Kaputag may sakit nga rod. Sige. Tapno saan kayo ngagmay sa dito eh? Patgakon tinabayagan akit-kidawan ti asawa kanyak. Dito'y kamin Pilipinas ngagnaed. Tapno saan kayo ngagmay sa? Mga no maulit pa dito napasama kada kayo. Agpaiso, honey? Maragsakan ak unay iti dayta at desisyon mo. Kamaudyanan na. Imanugot kamatlaangan. Agyaman ak unay. Anya ti makunayo, Papa? Ay, kat. Maragsakan ak, anak ko. Taadda kayo nakatkaduak. Dito'y nga ruden, anag na ti anak ko kan ti asawa na Mr. Lonely. Uray kaskasano, nailiwliwag ko ti panangluko kanyak ni Joyce. Gapu ta tumultulong ak iti negosyo,